U Geľaka stingy. Co, pale na ďal? Doma. Doma na ďal? Da susky. A to zaraz mám. Na ďala, ale ďal programy okolo. Tam ti idu programy. Ne idu? Račo ga hudol. Jak? Kalana. Tam ti lapaš? Jojki kele lapaš? Da ne hudo imar. Už ne lapaš ani A preko jojki? doma na hudo. To zaraz. Ani jojki, ani doma ne lapaš? Nisi. Ta jak to? Me ja sam kiramange surađeno. Jaj. Na kiraman godijan sateri kodi kao bananku. Gdzie bananki? Hore. Kao sateri. Aha. O puman ko miruja kanazal, puman ki pina lavu janis. Amang raptida lo miru. Okej, no. Geila kasteregi se Misto, misto. Terum ustazo pe geila taulince. So, na jazar anglicko. Na jazar anglicko. Ja losku napasal mange. A kanu to te makere na eso. Ta ver soker koleha. Ja so kira taminalo miru kerla manga tenata. Pero miru ke teich. Miru praticamo te cinema da tadema go alela. Televizoris pakele bikenes. Aha, tam je keles bikenava. To televizor predava. A za kelo predavaš? Za kelo? 3 evra. Cristo. Za 300 evra. No, takže tu telku predava za 300 evra. Pozrite, jaká je pekná. Kodala je onako čavoro, nisam sada pusto. Za 300 evra predava. Sada to kodala je onako čavora di sad. Pa ti pitala 5 evra? Ti 5 evra pitala perši. A teraz už 300 evra pitaš. Ja miru ta dajnuske dava na to nju. No čekaj, perši si pitala 5 evra. A teraz 300 evra. Ta te lela miru mandar. Opet je lema do miru. No, Ta te mi da no peruske ne diamang opet devali. a eu mu daš za 5 evra. A skinka namiri. Ale sežu preda za 300 evra. Ta ja už šalený z toho. Ta skrinku nie je. Ja znam, že nie. Skinku mam tam novu. No, co si varila? Vidiš. Guľaš? No, vidiš. Robila mi stara nakum, ne ta. No, Tam- vidiš. Ta máš na kúp, tedy. Ta No. dala mi ona tamo živi. No, vidiš, ta dobra, no. To, znaca. Taki, Da, no, to no, mi ne vidiš. dala, u plasu. Ali dala mi ona, u to No, tam máš, čo na jes. Dobre, ta tedy môžem ti zohnať z kupca na to televizor. Za 300 evra predávaš. 300 evra. Hej, už 5 evra Ja nesieš čau, predať. teda, jak si išao